nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize Musa Dadis Kamara ufatwa nk'umunyagitugu muri Guinea Conakry atorokeshejwe gereza n'abandi batatu bari kumwe nawe, ibyateje impfu z'abantu 9 ejo ku cyumweru basubijwe muri gereza. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yakiriye mugenzi we wa Sudani y'Epfo Salva Kiir i Cairo mu Misiri. Aha mu Misiri kandi hagaragaye amashusho yerekana uko imfashanyo y'ubutabazi igigaza ivanwa mu ndege. Ni imfashanyo igomba gushyikirizwa umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge, ikaba ariyo izayigeza i Gaza. Tamila Tola ukomoka muri Ethiopia niwe waraye wegukanye irushanwa ryo kwiruka rizwi nka marato ryaberaga mu mujyi wa New York, yakoresheje amasaha 2 iminota 4 n'amasegonda 58. Aha ni mu cyiciro cy'abagabo, naho mu cyiciro cy'abagore umunyakenya niwe wanikiriye abandi. Muri Nigeria harabera imurika ryiswe The Dialogue cyangwa ibiganiro bihuriyemo n'abanyabugeni n'abatumirwa, aho bavuga ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu bituma abantu bahunga.